Ban pendep eka kamram kumbala syapatha u Deputy Commissioner ke East Khas Hills District u Sanjay Goyal haringkat ke Jingsen Ralang jong SP ke East Khas Hills u ba MH Kharkrang bat ki officer ke Meghalaya Urban Development Authority haka khandriu trek jeliu kila pendep no ya ke Jingkhang Tala ya boro arpun riu tli ki Ïing bon mala ki pedan Nongbah Shillong batru kila dep pan IT no eka kaipot Shaka Ïing Kashari haka khannyau trek jeliu kata shisngi shwa bakandan ke jingbishar biang ya ka moko dema halor kita ki arp south li ki mala da ka Ïing Kashari Meghalaya High Court la shai kasngi ka khat phra trek jeliu 8000 khatsan hapo asngi jonga jingtrek kam kata nadu ka khatsan trek jeliu bat hadu hanin kasngi ka khanriu trek jeliu kini ki he officer ka board district kilala ban pendep ya ka Jingkhang Tala ya boro arp lightly ki Ïing bon mala lat nyok tang kawai ke pedang sedang senam ta nakadau pakila penkhen ya ka building bylaws 8000 khatway jong ka muda kabala sya bantai tang hadu sau mala kata ka ground floor lani ka mala khrum bat salai mala bat ya kani latep lingkot kum ka G+3 ka bati CCTV kala yo ban ring door kat tu kat ni ki minute ha ka por bagi board district kila lek ban Khang Tala kum ya ka mala jong Narayan Prasad Junjun wala ka padan khandai lan kamala jong Nilesh Tribriwala kabadan Hathana Road bat kiwei pat kimala ki kenthop ya kamala jong nong mi khmat ka Jirang constituency uba Lambok Melimgam kabadan Halum Pengat bat ka school Islamia Secondary School Haji S Road Police Bazaar. I think Prasad, you can take these girls along here with us. These girls, no? You can take these girls along with us. These women police. CJ. Take the Lam हम लोग का तो बच्चा है भैया छोटा छोटा कहाँ जाएगा हम लोग ये तो कल बंद हो जाएगा तो हम लोग का सोच रहा था ये तो हम लोग का फॉल्ट नहीं है बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं कल से हम लोग के एग्जाम है क्या बोलेगा उन लोग को दुकान बंद हो गया खाना बंद कर दो हम लोग तो शटर लगा के चला गया मालिक लोग खड़ा हुए हम लोग का तो कुछ नहीं है पुराना दुकान है Hey, Nilesh. I know. How many entry exit points? Three, I think. Oi! Apa lagi dan? Shim.